po Deputy Speaker Kalome hun diktaka man the ani lo deuh lek zela chuwangin keipo min pek bel ka han be sei ma sa a po Deputy Speaker kan governor thu sei atanga lawmthu soi tur hi atam hle in ka ria a amasavera chuan Mizoram Accord 1986 anga Mizoram rimna le muanna rama voin thlenga ahan hi governor po in lom omati hle ni in ka ria thilro pui tak ni in ka ria tin kan ria tangin COVID-19 Sri Lanka ra development na atho the don lovemo kan tia chutiang line point somthum pasari lai mai kan governor in sarkar malak na te aron tar lang hi aro pui le in ka ria a tin SEDP flagship program kan ne atang point crore somriat panni le point pali panga lai mai man the a han ni hi lo po kan la thei don lovemo har satna na men lovin rileng in mintlak bo ka wangin kan don emo kan ti lain heti anga financial management ein thak chung minute ni financial management kan chief minister zaom tak puzoram thanga hian athiam hle ani ka ringa development tho thei lo tura kan ngai lai point development tam tak kan han thok thei te le NEC sum kan man na chungchang apo north east state dang te ain kan ti that thu te aron langa NLCPR le nesita tang te kan sum man dan te kan mu te north east hian alo tha thokhat le ni ti te governor in aron soi langa tin sustainable development goals hemi UN poina angai poimo economic growth le social inclusion le environment protection chungchang apo ati tha kan nia Mizoram aparukna lai kan han ni theite hi alom takzit in ka ria a tin agriculture chungchang a hian hitopin COVID-19 rileng awangin na thok tu te an thok theilova na thok tu tam tak an ho awangin kan chief minister le kan agriculture minister zaom tak ten khol mangin power tiller te le tractor te eng mozat pechuakin leite po an leta athlonin mitam tak na an tho saka chutiang awang chuan tuna hian leilet buthar te po kan nei don lovemo kan ti lain kan nei pha tewani tin ol pam te po na sazo ka chin aloni boka tin road and bridge le building lama hian na satakin tuna ma lak chho na alang ni in ka se boka henga hian kan asset kan nei chho mek zela leng pui airport te po pu speaker tuna thuam that alonia mu nuam to ani tin power plant chungchanga power generation chungchanga po kan sarkar in nasatakin ma ala abik takin simlam longtlai le sai halam line te po atha chouta alom khop mai tin JJM atang hian ei intina tui connection tep siam vectorani tiang chi te alo oma chu tiang atang chuan ka biala ngei po khoni vela chuan intina tep an nei to ani chu tiang in mun rang ranga po mani ina tep her ho thei mai tui her ho thei mai turin malak alo ni tanta alom ka ti khop mai tin essential commodities buai lovin COVID-19 rilen chungin kan sarkar chak tak hian ma ala tuna po fura e turte supply department lamin thingtlanga an thiar me ka kong fura thathin lo wangin thingtlanga bu fai ko down eng mazata thiar mek ania tin LPG te po tlacham lovin kan oma tin oil dipo hi bairabia lian zo ka siam tumna te alo lang taboka heng te po hi thil thar tur ania lom hlein ka ria tin health department a hian covid rileng chungchang an soi teu towa kan tho dan te tha thokat le in alang boka tin health and wellness centers
thing tlanga sub center BSc nursing enge mozat da theina tur policy thar alo oma chumi atang chuan tu na po eng mozat da ni to a heng mi thiam jok te health sub center thing tlanga an han om theile da belzel tura han ni te hi alom om le in ka ria ani tin education a hian hei samagra shiksha nuaya district thar pathum kan nei sai tual khozol le na thiala te po fel takin samagra shiksha DPO office function tir alo ni a alom om le in ka ria tin higher secondary school pali hon thar ania chunga chuan kabial lamte po an lang ve nge nge ani tin midday meal te po thatakin rileng kara hegan kal pui chole theidon ni in alanga lom khop mai higher and technical education a hian rosha nuaya college eng muzat te chu model degree college a hlan kai alo ni ta le a hei hi thil thar thil lom tak ni in alang in ka rebok ani tin sports infrastructure lama hian nasatakin kan sarkarin kan chief minister le kan sport minister te malak na alo lang meka india rama laom ngai lo le state dangan ti mi lo sport department chu industry angin kalpui mizorama alo ni te po hi thil thar ania tin PMJVK Ministry of Tribal Minority Affairs nuaya cheng nuai sing ni sang ni zret som sari pathum project approve ania hetiang reng renga sport infrastructure om tur hi leilung pian tir ata mizoram hian kan nei voi khatna ni in ka ria lom ka ti tak zedani pu speaker excise and narcotic department a hian minute khatche in thak chung kha pu speaker excise and narcotic department a hian ei country angin MNF sarkar kalai tun kan sarkar hian athil ti fu ber te zinga mi pakhat ni ka riat chu total prohibition act sarkarin akal pui hi kan sei to thin angin kan thalai te tan le kan ram tan le kan sa khwa ne na indu kan society kalphung ne na in mila zuk hapna kan han kalpui hi sarkar thil ti hi athale in ka reboka chu chu governor po yan aron tar lang hi alom le in ka ria tlom ngai po le ko ran te nen kan han thok kho thei vek le nga la alom tak zetin ka ria ani tin revenue department lam taxation revenue hi taxation azok revenue hi pu speaker atlak diampal alo awang in data collect center all vireng tea kan revenue atlak niam lo na turin taxation department in anan buat sai te hi alok le in ka ria lom ka ti tak zet ani ole kalome